Pakiswaga M16 Jay Negro, La Musha Music. Kaza, 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 Kaza mwendo, kaza, 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 kaza mwendo, kaza, 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 kaza mwendo, kaza, 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 kaza mwendo. Kaza sana ndugu yangu, maisha ni yale yale. Hapa chini ya jua maisha ni mapambano. Ukikaa unajua utajenga familia. Marafiki ni wengi wabaya kwenye dunia, wanapenda maisha yangu na yako yawe sawa. Kaka unapata kazi ya kushona viatu, wenzako wanakusema paka unaacha kazi. Ndio maana ninasema ndugu yangu kaza, maisha ni hatua hapa chini ya jua. Ndio maana ninasema omba Mola akupiganie, akushindanie na akuinue ili kesho uwe kama wengine. Binadamu ni wabaya, wakiona unakaza wanaendelea kukukwaza. Binadamu wale usiwafati, uendelee kufanya vyako kivyako vyako, angalia maisha yako, achana na wale wenye wataki ukaze. Kaza, 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 Kaza mwendo, kaza, 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 kaza mwendo, kaza, 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 kaza mwendo, kaza, 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 kaza mwendo. yeah. Mina kaza mwendo kwa ajili ya burudani. Mungu naomba punguza umaskini, maisha inakuwa magumu ila sichoke kupambana. Asubuhi mchana ili nipate kiamana. Maisha ni safari kama mwendo wa bahari, hiyo ni kama habari napochana hii mistari. Na kupanga burudani mambo nenda kanafani, na kwenda barabarani ili kesho nikasikike na tena nikariziki pote miri kama ti. Shabiki kwa pikipiki na jiswali kila wiki, vipi safari yangu nimeianja peke yangu. Kasirikisha mtu zaidi ya roho yangu, pengine ni Mungu wangu. Safari yangu nimeanja kama chungu, kesho tageuka cheko. Japo wanaona kama mchezo, wanaona leo ila hawaone kesho. Sikatae, nimeishi kwa mawazo, ninamuomba Mungu anifungulie kesho. Wanaonicheka wanifaa kama mchezo, ifike siku kila mtafutaji lazima atoke jasho. Ndio maana mimi na kaza nifate mendo, minachana sana ipo siku nitafika. Asiye nikubali kesho atanikubali. Le professeur Richard Malope na STT Cartus. Atelier kazi ni kazi chez Papa Davidi. Couple Javier Ngiso na Mama Charline na mobebe Kristela Kavira. Eze Murembo na Isaka Pretre, Fenksi na Metre Ngise kia himba Germain Tandisiabu, Babebe Mulekia ini hits, Patrick Vairue na Crispy. Ambia Wembe, Yupi Gabriel Mati, Marcelo PKZ na Livesbo. Ese